Shubor nakaslem jong unongsan hima. Umuktiar bapau ka jela uba Erwin Kis im sutnga. Ulaong bahaki sanpos nem nado balayo ya ka jela la jong ka reservation policy kan la abanlong ka daw jong ka jing penyaklan ni penpat ya ka Meghalaya. Ulaong kumne namar baki garo bat ki khasi jantia kila pen I ya laki jong ki nongrim halor ka reservation policy. Ula kado baka sarkar ka kwa banyak kerentang halor ka roster system klem dakta ya ka reservation policy baru ulaong baus ngotho ya ka jingkul mar jingmut jong ka sarkar. Uba Arvin ula jingmut ya baro ki bedan benta ban wan shakmat banyarap ya ka sarkar halor ka ni ka reservation policy namar baka nugu nugu jingmi nakani kala ban kta ya ka jela baro ka way. Shushu ulaong baka jingdawa jong President ka Voice of the People Party ubalong ru nong mi kmat jong ka nongkrem constituency uba Arden Mirar Basayomaj banyak keren halor ka reservation policy kalong ka badan nongrim bat ka badai namar ki aka baro ki mi na ka reservation policy. PI hakawai negara jong ka High Court badan buram ka jongi kami kala High Court kala ong ba kani kadi ka umkti it is a muddy water hajing sa ngali iba kala juat ba ni kam namar ba let's say haki sanpus namba ka jela kala don kani kadi ki isu ka balak ban panpat ya kani jela namar ba ki arliang mamla ki garu na siliang bat ki khasi jantian na siliang kala don gajing ya penidau ke peninia ti gajing kalong ba ka uthet ba jong kani gajing umi hi naga reservation policy hoy ka sarkar ka ong manyakrem ba itang roster kata ngasuthu I gajing jong sarkar barang ni ngakwa banong gani ba ngihap hiban yawan hakaban yarap ya ke sarkar hiban wan ban yarap ya ke sarkar namar belai ba ka jingmi nakani ki jingja kinlong ki ban kata jor bhai ni hoy piong ki sengsai bertai to nakadang ba ardan ngi rakyat kum to udiman ya ka review jong ka reservation policy kataru kadai namar bakatit ba hi kadai naga reservation policy hajing sya kani reservation policy mata kaladon suppose nam ka constitution jong dari India ka ong ba kanu reservation policy kam dei ban palat ya ka suppose nam hapo ka suppose nam la ne kandiat ka tamme ka suppose nam hajing sya man ka suppose nam la dei ban review kani hang ni ro ngalap ba hapo reservation policy an kran jwa reservation policy kran jwa namar ka roster dada keren haka kentin ka an kadai let's say ka lahapong no kumniru ba uso bi kala so bi mata garu ro ikri nakadang ki jong ki khasi chantiaro ki ong em kadai ka hok jong ni tau ni so bi umi nai umi no ni dieng bi we tau dieng bi reservation policy ka reservation policy por bagi tahu ya kan ni kadai ka por ba ka jela kadang sumi ba kajing sadin ka jong edang syarkai ba ki divide ya kan ni haka bisa 100% ni garu 100% ya ki khasi jantia 100% ya ki wei ki schedule tribe but kat 100% ya ki wei pada ki general category hang ni ro kadon higa floor ke benar pasang nomor ya kitu ki ba duna ka khotmat physically challenged mdan mention ki papli tan si persen ro mdan ba jingi hadim pada ki imat ki ayu haga to office memorandum ngai I baki penmi jong ka sarkar jong konrad sama ki kerani kata ka iyo
hendak ki ong ba haban consider hapok ki 40 ki hapok ki kategori. Hari it is not clear how they will consider that. Pi hang ni ngilap ba ka reservation policy na do bastang hi ka kerani ka state reservation hakli takabuk 40-40 kat bahagi district pada kira 80. There is no consideration of Garu, Khasi, Jaintia. Long baik yale am tu kal boyo. To hang tala don pa contradiction. Balai ka reservation policy papi on 40 5 plus 15. Balai pi ai tang na jero. Hagi district pada piong kimak yak sain tu. To kata ke principal kalau don pa hapok ni. Kabaar pada kalong kani. Hakarai jong Supreme Court dapat ke Indra Sauni. Kata ko ba kiakren ki ong not more than 50. And I don't get justification. 50% yes, the Constitution under Article 16. Article Kandri ko ong 50% not more. And I don't get justification pila ban ni kidau pila ban ai kibabiang. Ha kabasong niya. Sadin ka mo educationally backward so many ayo. Handrai. Kawai ke jing bang apit pada hang ni nagi Indra Sauni kalong ba. Hang ni ro 91 kalau ada ai directive ke Supreme Court ya central government but they ban define ni guidelines. Kumno pi identify ki backward classes. Hapo ki backward classes subu lani hapo ka schedule tribe ko mangi. Ngidon kata ka bagi khot ka kriminal ro. Kibreo ki bla ruspa ki kon ki jong ki kala pulis sabar. Kila yo ki qualification ki bab ani ki besar kai ki besar khamat ki bla kila ya poi sakhamat. Ta padang kitu pada padang hakajuk ka kota subu 10% khasi jantia. Kidon ki poi sejrong kidon ki poi sapo. Haduk mentah sampusnam ki claim frame ki guidelines by identify manu balong justified ban yo 40%. Hang ni pada bun ngatrai kim tim ba justice sen SR sen haga kan kendai terik Julai arjar kanyo haba file case lightly ki non tribal ba ki ai thungno haga kota general ya ki schedule tribe kilet syaka high court jong meghlea bat karai jong justice sen hang ni ko ong ba I further repeat that a candidate of one category cannot enter the other category even if he or she obtain better marks, and the government should follow the present reservation policy, which is 40% for Khasi and Jaintia, 40% for Garu, 5% for other backward classes, and 15% for general category. Ini ka case dia ayo. Kini la ingot ki apply from general category. Hanai por begitung, namar kidon kini ki candidate naka schedule tribe category nagi Garu bagi Khasi ki bayo ki marks baya kambon kini kitung no ikini hapo ka general category. Kilat cakut. Justice Sen wong Justice SR Sen wong Pimla. Kini laingot kita give apply ki akam po jail Department of Jail. Nalor kata upah ai hukum ne badai ban pa ni ko order lengbau chief secretary jong ke sarkar Meghalaya. Siau prime minister, law minister, governor, bau chief minister. Baru orang ba ki don kam bantawi ka policy ki don kam bantawi ka policy bakin revisit dia kani ka education policy. The government should keep in mind that the Constitution of India does not desire more than 50% reservation, and a nationalistic view should be taken so that no class or citizen is deprived of his or her right guaranteed by the Constitution. Justice Sen ada bang. Kajing mentah kalong ba mauro la pedang ni. Baka decision on the reservation policy is the realm of the legislature and the executive. Kajing ka mangapay kalong ba ka roster kumang amne udah usok bi
bami na reservation policy. Kajinga manta kalong ba ladagi pa yaki yaka ay kabaja kalong ba hang ni radabu laban carry over iki post tang sistem mday palat ya ke sistem. Kajinga mengapa ika roster mata kalong ba lada kila adep carry over palat ya ke sistem iki post kan kita aku menoi ke roster. Hei, ke roster kila dekai kedon kidon ki points ya ke roster ki 50 points ki 100 points 500 points 1000 points ter kidon ki points ndai tementa la de kitu ki post ki bakani kalau ong specifically pin reserve tang sistem palat ya sistem piri advertisement la da 1972 ki carry over kini kamu kila violate lupa ka reservation policy lo jo mi sekawai ki singa anta pi ladam dei bakal asyit kan ni kam hadu kan ni ladon kam ban syong dak tanda jai ban pe kan ni ngasutu ke sarkar ka poi haba ba ngai snairo ek sarkar pi balai ki kren be roster namar bakim kwa ban kata yo ne ding bi ba he lada kata yo ne ding bi ba he ka jinge ya kalong ban kalian ka politik so kan mi ka reaction ka besar kai kumenta kalas dang ni kelaya cakamat menta mo kani kajing aki amadan hanrei kajing sko kajonga kalongba ngidon kami ki experts bakin syong namar balai menta mak pai ngasumsi ban ong ba habang pai kani ka principle of merit kala le habatung kam hajing sya ngiwat hoj ngini ban perkat ru ban yo kam gitu kiba wan na kiba duk ma wisdom na ki background kita ki ong socially and economically weaker section hanrei ka jing kalong ba ngila ban sacrifice ka merit ngi kwa na em na ban yo ki batbit tam makin long ki officer makin long kinong trekam ya ka sarkar kanamba ki development programs ki education program kino batrekam ka sarkar nginyo ya ka batbit tam ngangi iba ka merit kelakut kam doktor usapusan persen unyo kam uprapusan persen unduk kam tengah bimut nga trek man lani manu trek man Pak Sumar tu doktor ba usapusan persen engineer hapsna ki jingking hapsna ki surok ki yeng kisam uprapusan nani kulai po udo uyo usapusan kejingking gamhap kadom gamhap siya pun gamau no tak daw hang ningi hapan pai ke interest jong ka state ke interest jong pai baru tak daw hapan kerpat iki pai ba to perkat kendiat yuk break perkat kendiat ke banjaya ka state ke jong ni mata syano kan yalam kanika jing ya tokuk kri tak ada bang ong biang ke sarkar hi ke kwa ban address ya ke roster nomor beli ada address ya ke reservation ka poi sebaya ka bai jing ya ngal ong ipi kandon gagaru kasi janji konflik ka baar kalong ki constitutional provision lada kila ika reservation thamai ki hapan buat ika constitutional provision lada buat ika constitutional provision la syubuh menta ki buat ki ong 50% to kataru hang ni hapok ka Indra Sauni ka judgment ko ba Supreme Court kalau ong hapan identify ya kita ki backward classes hapan identify mdai ba pi ila ban chu ong ba to 50% 50% kat bodon mlalai hapan identify hangta yang ngiru namar ka creamy layer ka jongi kita kibla poisa khamat ka puli ka putih ka spa ka pau kita pada hak bakat do kinong excluded tak ada ka istaman kita ay reservation policy tengah syukur pat tengah syukur kemilan tiba let's say ka sarkar kandon kata kajing perhat ya ka basya khamat namar ba hani ko mag-omne ka merit kala duno ta syano kan ka state ka jong ite
Kata kadik jinga wat upion na dari ka kampion, na dari ka kam UD, LD, ni expect the best to be in that post. Namar beli pai ba expect ya services. Odam ki pai ba berbor ki ong ni la cho office ta ha kasi thi la dam le bod din ta kam yo la dam be ya ka kam la jong judan ba kit kya. Le cepo office dan tangga kut dan tangga bek. Pi kata ngila poi ha ka stage ba ar hajar ar pulai mata. San pusdam la dap ka stage. Ngila pek ro ya ka merit, ngila pek ya ka jing batam ya ka state. Jing batam ya ki kini ki kon kiti ki jong ki bedang san ba batam ya ka pateng ka banwan. Te ka jing manta ka long kata. Kumnongin approach kam tamba ka roster, government will do the roster. They have to do it. That is part and parcel of a reservation policy, whether it is in Meghalaya, whether it is government of India or any state. Kanung state, kanung jilla, kajong ka sarkar India ro, ka roster has to be followed. The main issue mentahi kadai the reservation policy. Nalor kata kinle kumno ikani ka Rai Justice SR Sen. Ngarang ong ikikon namar kini kindang apply kam kinang iyo. Ngong ari apply ka general. Kata kapor ngam patip kani. Mambali pila ya kani ento iyo pila ya tebet. Apply general. Ari dapat pada ngayo sekali ka Rai Justice SR Sen. Ini kan bu kejing ka pasyarai ba. Pi ko mo ong kambar report Meghalaya. Interview ya we ni ki officer bula song thai. Bula bat ya kalau klam ai kerteng tu tengah tip bude we tambangan ngar ban mai kerteng. Wong bakal sitam ban kidon ki record so ki belajar. Kata kejing ya. Nomor beli ya kani Clementine do bastang. Ti biang ka barim kan sitam ba. Bon la song thai. Bula klar do labot. Kabaron kami menta kalong ba kinhap sim na ka point of time kabarang long reasonable. The principle, the doctrine of reasonableness must be applied. Kabasyong niya kabaron nong rip hable kata. Tenre nga sutu kat kum ki yang keren ki statement bagi penmi hadin ke all party meeting. Tiki ong bakal nong perspektif ta. Tengah empat tip nomor kam don clarity. Kadai bandon ka clarity. Nomor kum mga ong mane ngidon kam banyawan banyarap ya kesorkar. Pi kam de isu kapor ka manginya keno. Kam de isu kapor manginya kedukti. Nomor balai kani ka problem kalalong very serious. Yo kapoy si kajing ya syok ya dat hapedeng para mangi menta. Bat kajing ya keni rukan long ka pasarkai. Sa kawai ru PI kani ka kalong kani ka kajing kali about employment. Ka sarkar kan umla ban aikam ya bro. Ka reservation policy ka apply tangi kam pada ya sarkar. Kam don ro ka clarity hoi kile and there is no clarity ya kajing lai pule. Ya kata ro kam don clarity hang ni. Kadon kam bandon ka clarity kita kike. Kam day only for employment. Because namar ba kajing yo la kajing puliro kale ke ba kongsan namar kibril jong imo lada keren ni kata kiba pun balanghi nong lek puli doktor ani inseuri khatsan ar pulak lek puli sa kum gitu ke puli si Ukraine kiba puli sa Philippines kiba puli sa bar te ka sitam te don kam ba sarkar kan don ka clarity ya kan nomor belai haduk mentahingi dan bok bempat don ba challenge si saya kan itu balik sakut mana kani ya ka reservation ro kalong very limited ya ka yo nomor ka nakaliang Meghalaya High Court kalong ni baka dai ka domain jong legislator pat ka executive pandai kan tapi kata ka daw ba ya kani application of the roster ka doctrine of reasonableness must apply. Kimla ban syuong ba ngin insist ba ya kata ina do nang tai hoi ka office memorandum ka office memorandum jong ka government of Meghalaya tu ba kipen mi halor kani ka bakal no tarik tu nga kam don ni tu ka kwat ki ong bakin apply retrospectively and prospectively henry
What I understand, kai ka mga sutu mga kalong ba, katu singi hadin ka all party meeting, kadon ka decision ba kalong perspective. They kata there has to be clarity. Government has to come out with a clear statement. Baka ni kadai nadu nang ta, kadai nadu nang ta. Hanrai ladam day kumta, ladam don clarity nganong ipi kani kajing subas niyo, kani kajing perkat niyo, kani kajing perkat ka balong persya kanang jor. Ti kumbang ong ipi, kum ka state, kum ka jala, kamlong manginpoy kani kaput. Kamlong artat manginpoy kani kaput. Ya kata hap keren na kapasya. Nama rada ong banya pat kum ka jalaru, ay ba kajing pat kanlong dakania dengan long rem. Amdai kajing pat da kajing kani. Nama hang ni kalalong ba kajing kani. Nakaliang ki garo ki ong pa Nama ri kata ki papli ki sotu ki yo ka advantage. Nakaliang jung iduk ni sotu ibadu ka advantage. Hapakot kadai kajing bakala kan nadu bastang nandai. Ya kani kajing makala dang lapan penbaik. Mangi iba jingikan ni sini marba bardan budi presiden BNP ulami siapa orang ba kataga consumption dengan based upon population. Dan DP pilak dah ba dengan identify yang diberi belum ibawan lagi longi yang kamlong kiba sitom kiba telot. Matam dai ba ong mga kataga ba ong Supreme Court. Pi ka anjo ka order jong Supreme Court kadai ka ba trekam habrok ko gari. Kata sunong rin panemon based on population. Based on population kalong kum nepi. Kani ka economic survey of the government should indicate ka jingwat jingtip ka jong ka sarkar halor kayo ka kon ka economic survey kadai ban kadawi. Ka kani ka factual ka jing sisa ka badon haki yang kisam kadiban kedawi kata manobamla kadiban kedawi kata namar ka reservation policy hi ka principle jong ka reservation policy hapok constitution kadiban yarap ya kitu ki bilang telot namar kata ka principle of equality mo ka definition of article 14 jong constitution ki omba kamdi ka ba sulong state ban omba equal, everybody is equal. Kadi ke evolving concept. Kadi ke evolving concept kabadon hapok constitution but ka interpretation kajing batai jong ka Supreme Court kajing batai ya ka equality kalong ba ya kibakam sitam don kaman kanrong don kaman kasya. Pi tadi saya kani ka reservation policy jong iro ngila ban yalam kamat ke ri India ta kabang ngitau badai ka reservation policy hakata kadu. Pi te kata pada kan manra pada deka let's say ya kalenti bat kajing syai ya kibai pada bahkan ni ke evolving concept of equality ka megalaya kala ban tau ya kalenti menta kaban lam kamat dia keborok ko ke India pada ya ke ai kabalaja naman nga sayong hakano no kajing ja lawat da dai kajing ja ka pasnero kalon kajing ba mi tang ni bangi hapsim ka advantage ban ong ba let us not concentrate on the fruit, the poison fruit. But let us hit the poison tree, which is the reservation policy. How we do it? Kumno ngila kata. Kumno mengi ot yote deng bi. Ngidon kami ka consensus. Hang ni ikong amparin ila keren ni kani. Yong ngidon kam sipelim nak kata. Ngidon kam kong amparin mangkani ila keren ni kani. Yung ngidon kam ya kajing ya trailang ngarong na kersa ni kata ngidon kam palat ya kajing ya trailang hang niru our Garo brothers and sisters should understand that yes we sympathize with the fact that many of your people they are still backward. You have to also economically weaker sections backward in that sense. Same way, our people also, we still have vast sections of our people who are in need. The reservation policy should address the needs of those people. That is justice. Ban address si kajing ton kam, jong kitu ki badan kam sisa.
kiyeng kisam ki bam la ban kersan ki kon ki tik ki kiyeng kisam ki ba ki daki pateng ti ki ksat kaju ka kemi ka lai sajai ka kon ro lai sajai ksiu ro lai sajai lai tre kenta ka jingdon kami ka reservation policy ka lomba la de pi don kat ni ka kon kan kiu kat to ksiu kan kiu kat to nang kiu kenapa ka equality, the concept of equality ka lomba rai kini kiba duk kiba sistem bakin wan hakaju ka level handrai lam kumta ka ba bamo kadon kani ka jingle silang khamat ro ba ruspa unang ruspa baduk unang duk ka reservation policy kam dei ban ai kendo ya kata ka reservation policy ka dei ban pe itu baduk tam bustam ta tangi belai pi ong ka population ka jongi ka he pina kenyu boruspa ka no enangi ha dang la ban nyau te kiba la ayu handai tu baduk bustam tang belai dang pelen te bat ka bat sitam baban perkatu garuru ka jo ngiru ka jo nyapan wan hak consensus to what I baga roster kanlong ka weapon of victimization kata ke roster kamdei banlong ke ikhtiar kaban nang penduk nang pen jenjar su iki beduk but kamdei ban rayu ia kencing ya sngop per jim jai ben reu pedang joi la de ki sngop bakan wan ra ke jing sngop per jai ben reu pedang joi kira ade ben lei biang saka high court nomor kadon ngatu ka order jong high court lei biang ong pai ka wan ra ka ni in la kum no te kini ki kei kum ga jai ben reu kum ga state ngihapan ya merci mut mata ini untuk mata government kala constitute itu committee jadi kali roster tang specific on roster system berikan atau kana kalian jo ki kum rusum bang pin ajumut ne ya kini ji ajumut ki pila kada usah siapa ni committee nomor na kalian ga minister in charge ke head itu committee kalau ba kalau dia pedang public opinion dan ni opinion nak indo ki kalau ban ajumut ya kata committee kuno ba petrika ni kalau bahai kan nyata dang don hi baga kongres te ka tu singi ro swaban long ka tu all party meeting la ya syong te kat bangala ban yarap kamda mi uba roni bagi MLAs ki jongi ngala ai ki kot kisla ngala ai ki bat nga so tenat ba umi uso ba bagi ke government ka trek ban pediang ban don ka committee bagi ni ki members jong ka opposition ki bom don ka government ro ki nya don lang tu bat ka ai ke mangale ro le se mantangan ai lomba ka parti di ngala ban tho direct jaga chairman ro ya kata amdon jinge namar balai ko mga ong nadu bastang ngihap banya wanlang ngihap banya mir cingmun ban manra yuso babatam palat dia kata amdon tisu